watu wanawaandalia mauti. Hembere mu kurabamu nebyababireho konkano reba kujya kujya kubiriho no kuwabira bigenda ngo pesho. Kuna hali unayoipitia, kuna maisha unayoyapitia, unayaona kwamba maisha yale yameandaa mauti mbele yako. Konkiwo kunkurikiriza kandi bahati kandi tukarya hamwe tukanywa hamwe indagani ya ruhanga wawe abinje mu cyangwa ruhanga yawe ntukanyo ningamba ruhanga wawe habo kuba ruhanga wawe umuhanji wawe niwe ruhanga ndukwereza niwe yangesera kantuma cyaro kujya haruka ruhanga kandi ngo bakita ruhanga karobe na pan umuhanji w'iguru nesi muumba mbingu na nchi aliyemuumba mwanadamu. Niwe niza kugenda ndandike kushabira burisho byo n'ibyambere atoka hapa aende kuombea kila jicho lililokuwa likitazama, kandi za kunishabira buri muntu we no unarya na wikiburi iki na ataendelea kuombea kila mtu aliyekula pamoja naye chakula cha siku. Yohana 11:26. Yohana 11 mstari wa 16.